tawhan. Ligotan natay mini adventure ligotan mainit spring dapit sa Carcar. Doon na saan kita palayo kay one day ride naman ta karon. Single ride dala tayo may dapat ko yung sa Bday mo uban ako pero Simala na po ride safe to us. Andan mata kan natag ko pa sa.
caixa tá preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Vem, vem fuder, 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 vem, vem fuder. Vai xerequinha, toma, 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 toma. 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 So, may adlaw. Oras karon 10:43. May tatag cafe ito unahan. Ako natin natipan sa Google Map. By Iligo. Tinggal tama around 1 p.m.
Jump!